Yan ako ida kung dito nata mi dikuras. Tontong bang di pasilaweran, nenek bang di pasang tangke beralan. Temai adakna bangunan banua sangka nausokan pentionganan. Kumua natontong toro paria anau nisung pantarana. Dari lantia tuto temo torampo mak bumbur lolo lantai tongkonan tok sarang saka mo lokte babanganna tarampak mak bau pangden luak bana inde inan busarungo. Dari khusus itu acara tetap berjalan. Jadi nalandi muatuna nadete makulla kasih dolokanna torampo mak bumbul lolo lantai tongkonan tok sarang. Nah susun melong ilok mai studiona arakan letor. Jadi kombai la susi moto kumoyate may anak tatuma pakai nada la dolo susi duka to mentuk tarung siosok nate tongkonan kombai la dolo duka lo mai lolo lante tongkonan iya moto mate pisana tia apa sekali ne tince ne juan konji ne erni lay onji keluarga ne meti batina sabondik silanan na tia konji ya. Desangkana salya diri banang serana kumbanung balabanna anna di dedek gandang anna di baku marising tandilo tanete bayu selekna temai papa dirasa dodok sang pak todinganna temai saleh riri sokna tongkonang sarang manak marapuan lo jalek mak banan diong taluk tuk magamban mo temai barang apa diong lisu palakna angge mairi kumua dia don luang inak tukulak mangka di peledo tanna robok sareng bulana betong konang tangla don lawan tangla kariuan apa mengumpulu ala kada turu yoma itu sangka tarang lolo temai saleh riri benda milan tiar lolo temo tudan
Yamato Letona Pea Apa Rambo Mabungulolo Lante Tongkonan Kumona Tontong Toro Rakamban Rana Buku Letona Netince Letona Netince Melorang Kana Membuat Takbi Te Tongkonan Naloloa Te Sungan Anna Rampong Palendoi Samayana Si Turuk Temai Bonde Matua Si Panglola Temai Bayi Umpa Tale Anak Rampo Mak Kure Semana Ente Mak Boleh Paraya Lante Kapamurran Deratean Lante Kasem Desetean di Pemarasar Kumua Belana Tongkonan Sarang pada membuat orang kami pada takbi tarunomi nek jual lekana nek jual Rapo Mabungkul Lolo Lante Tongkonan di Pamalakbi di Palesok Samayana di Landi Allah Darina Lantema Allah Totemo jadi ate napowinan temai bayi mak kulit pindan Lantema atau Totemo ia teleton maben apa letona Ponzi berapa yang mulolo kende nompalendo Samayana tanda kore sumangana Todi Parayana Lante Tongkona di Pawalapi Iya matu Baina Ne Erni El Taruk Siosona Bangsia Ponji Belanda Tongkong Toro Makambanmo Ponji Ada rumah Duka Lante Atutotemo Sene Erni Eliadel Latamana Romai Iya matu sekali Belanda Tontong Lorong Kana Mendal Suki Nenek Tapi Taruna Anna Sabang Nalangan ada di Ambatina Anna Sari Kerekena Taruk Siosona Rampulan Tiatu Toto Samayan Lante Maat Tutotel Letona Lai Onji Tontong Duka Lorong Kana Lai Onji Nenek Duka tak bitarunona Tone poda tuba ini Layonji Kumua Anna pada Mangurande Pole Paraya Ya Yang ayate mai di kuah Letuan di yang kak diubatang di galena Manak Marapuan Anu jaman Jadi ate Letuan na Batik na Sabon di barakna apa dia nak kena berarti nak kena mana nak kena nah mana rokok suci duka to belang nadul landu kate alo kaparanuan late kondal la kasen desendean Toro Makambang Taruk Siosok nate Tongkonan Manak Marapuan nah di Pokada ya metuan na bati nakena dari Pak Bunggulolo kota beta sewang Pokada kumua ya kata Rona bati nalai adi rampodu kalantia tututemo rampo Pak Bunggulolo lataya kota Tongkonan Tomai bati siosona lante lilina Tongkonan apa saya kalambat tongkonan dia tututemo rapodo kama Bunggulolo batina Soonji Rampo Bunggulolo Sitaruna
ini tongkonan di pamalaki. Keluarga Nek Meti batik na sabondi damai silanan. Jadi rampodo kama bumbun lolo lante tongkon. Roko pasakena puang matua di batang di kalena pada unisung rapa-rapa na tutumang para rata di batang di kalena. Si mau atang tena. Paman balik ke? Nanti atau nana di kopi kalau mana di Patason ke sana. Baca mana mai? Pada tiap pagi anak mau temai toda di lantai tongkonan. Ia terleba langan mau taruh siosok na ia mau tu sabondi taruh siosok nanti tongkonan. Kirim itu tanda kure semangat ta tak pernah siapa ada saya kepada tu. Landu kate atau dotemo lantai kula kasede-sedean lantai kula terus kupang tarung siosok na piapa. Jadi ko lata madu kamaloma itu letuan. Belanda makamban lo rangkana mana marapuan tak bitarunona male lembak malayuk makana papa dirasa alumna salya rini. Taruk sosok ini itu si Turandadi rampu mabumbul lolo umpalenduk samayana ide tongkonan di pamalaki. Kure sumangana sampak toding parayana di batu ada utang manalangi tetuman para rata do kaswagan atau palulungan. Ungkampang nintu sakka sayana natampai temai digente bai makuni pindan temai susuma dandan temai disanga alumna bangunan banua sangka nausokan pentionganan siapa terara buku batu taruk siosok nanti tongkonan jadi atu baido letuan. Dari kesambutnya Mas Jolo memang yang turun. Ya. Mandak sarung bulana temai tongkonan. Lako menduk tarung sesok.